Buset, melengkung. Tuh, Ngkrik. ngerik nih aja. Gede lil. Gede nih gede. Babon ini. Akar nih. Akar ini main tadi nih. Tuh lil. Gedean ini, Gede bro. banget lil. Kilo ini. Gede banget ini. No. Olahraga kaos minjem. Bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua. Trek. Aduh, undang betul. Alhamdulillah. Kakap bro. Alhamdulillah. Makan juga dia. Alhamdulillah. Baboy, BT Fishing, refreshing dalam memancing. Mantap. Wah. Makan juga. Berapa lagu bro? Gede nih babon. Udah nggak guru? Tuh. Kakap bro, kakap lagi bro. Gede nih. Tuh, gede lel. Baboy, masya Allah, strike kedua. BT Fishing, refreshing dalam memancing. Mantap. Gede nih. Gede. Gede. Mantap nih. Alhamdulillah. Strike yang ketiga. Yang gede tadi lepas ini nih, lumayan nih. 3 on. BT Fishing, refreshing dalam memancing. Baramudi, kakak putih. Tuh. Seng deh. Gede nih. Pakai belewang nggak guru? Dulu jangan pakai belelong ah. Gue ngerasain tarik tuh, gede banget ini. Gelombang tuh. Ngelabak kan? Buset, melengkung. Tuh. Ngkrik. Ngerik nih aja. Gede lil. Gede nih gede. Babon ini. Akar nih. Akar ini main tadi nih. Tuh lil. Gedean ini, Gede bro. banget lil. Kilo ini. Gede banget ini. No. Satu gede banget ini. Wah. Mantep ini. Baboy. Bisa enggak kuat ngangkat gua. Berat bro. Mantap, ada babonnya. BT Fishing, refreshing dalam memancing. Baboy, kencang banget tarinya. Kilo guru. Yes. Gimana nih? Terus. Mantap udah. Keren udah ajib. Mantap lil, babon lil, gede lil. Nggak sia-sia. Ini tadi makan nih. Yang udang gua gede banget ini nenggak dia. Oke guys, strike guys. Ya kan? Pagi-pagi kita udah nyentak 5 ekor pemirsa. Baramudi. BT Fishing, refreshing dalam memancing. Mantap. Lumayan. Strike lagi pemirsa. Dia udah dapat. Kakap lah Baramudi tuh. Ya kan lumayan nih gedean nih. Tuh, mantap ya kan? Wih, gede. 6 ekor. BT Fishing, refreshing dalam memancing. Mantap. 6 ekor gua dapet. Tidak ada dapet.